درود با کلی مخلصان برنامه‌های جالب تلویزیون ورزش. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. من فردوس خورسندم. رفتیم. مجله فرانس فوتبال نهایتاً رویخط دسته بهترین دور زمان رو ترتیب داد. نظر بر رویخط ترتیب داده فیفا از این مجله مشهور عجیب‌تر است. خلاص در خط حمله از چپ کریستیانو رونالدو، از مرکز رونالدو برزیلی و از جانب راست باشد لیونل مسی. در خط نیم حمایه از چپ شوی فوتبال پله و از راست نابغه فوتبال دیگو مارادونا موقع گرفتند. در خط نیم حمایه تکیه‌گاهی باشد لوتار ماتئوس و خاوی ارناندز هستند. محافظان بهترین دسته دور زمان را باشد از چپ پاولو مالدینی، مرکز فرانس بکنباور و از راست فوتبالباز برزیلی کافو صاحب گشتند. دروازه‌بان چون همیشگی نابغه فوتبال روس لیف یاشین میباشد. اگر همین فوتبالبازان واقعا در یک دسته میبودند برای دسته‌های دیگر با قول خوراک نبود. بعد ترتیب رویخط دسته بهترین دور زمان با فرضیه مجله مشهور فرانس فوتبال، بعضی‌ها مثل که با انتخاب فوتبالبازان و موقع آنها راضی نیستند. رزمگر داغستانی حبیب نورمگامدوف که مخلص سرسپرده فوتبال است، دایر با موقع و انتخاب فوتبالبازان فرضیه خود را دارد. او در صفحه اجتماعی خود عکس رویخط مذکور را گذاشته نوشته است که اگر انتخاب در دست من می بود، من با جای خاوی زیدان، با جای بکنباور سرخیو راموس و مربی دل بوسکه را میگذاشتم. اینجا غیر از آنه که حبیب فرضیه خود را پیشنهاد کرده است، همچنین اشکار مخلص دسته رئال بودنش را نیز رسانه‌ای نموده است. چون اون بازیگرانی که حبیب پیشنهاد نمود قریب که همگی فوتبالبازان دسته رئال بودند. بعد آن که در بازی آخری PSG با دسته لیون نیمار را بعد یک برخورد با زنبر و با اشکان ششقطار از میدان بیرون بردند، همه گمان کرد که شاید باز نیمار این موسم را در تبابت گذراند. این حادثه نه یک بار و دو بار به او رخ داده است. این گونه بازیگران را پایهای شیشگین داشته نام میبرند. خلاص نیمار با مخلصانش در صفحه اینستاگرام خود مژده رسانید. او نوشته است که این گریه ها به خاطر یادداشت‌های بعد از آسیب و جراحی و بیرون از میدان قرار داشتن بود. همش از این بد میشد، ولی خدا با من نظر کرد. به نزدیکی با میدان برمیگردم، گفته است نیمار. با اطلاع یک منبع اعتمادناک، نیمار شاید از 10 تا 15 روز دیگر زیر نظارت طبیبان باقی مانده و با میدان نمیبراید. مثل که براید چیز تغییر می‌یابد. دمبابا و داوری که او را سیاه گفته تحقیر کرد با هم صلح بستند. پیش از آنکه که خبر را برایتان میخوانم، یک پیشنهاد دارم. با سامانه‌های اینترنتی در آمده یک بار درباره حیات سخت و سنگین پشت سر کرده همون داور که نامش سباستیان کولسسکو است شناس شوید. رحمتون میآید. خلاص میرویم سر مقصد. دمبابا و کولسسکو با هم صلح بستند و میانرو این کار سابق فوتبالباز منتخب سنگال عثمان ندویه گشت. او گفته است که من رقم‌های تلفن کولسسکو رو میدانستم. وقتی فهمیدم که او شخصی نجات پرست نیست، خواستم این کار رو تشکیل نمایم. او انسان بهترین در روی زمین است. از این رو من دمبابا رو زنگ زده همش رو فهمیدم و او مرا درست درک کرد. خلاص آنها یکدیگر رو زنگ زدند و صلح نمودند. ما باید این خیل با هم زندگی کنیم، گفته است عثمان ندویه. در ما دیگر خیل صلح میکنند. عثمان ندویه بر این یک نفر آش میکند و دو شخصی با قول قهر کرده رو دعوت کرده آش آشتی میدهد. آنی رو میگویند آشتی. عجیب این است که همین فوتبالبازان طریق تلویزیون فوتبال تماشا میکرده باشند. مثلا همین صلاح، نیمار، رونالدو، مسی احسان پنجشنبه بازی‌های دیگر دسته ها را تماشا میکرده باشند. عیناً همین سوال را به کریستیانو رونالدو دادند. جواب او را گوش کنید. فوتبال بازی کردن این حیات من است، اما طریق تلویزیون من دیگر نمودهای ورزش را تماشا میکنم. زیادتر بوکس و رقابت‌های UFC. اگر مرا پرسند که فوتبال تماشا میکنی یا بوکس و MMA، من دو تای آخر را انتخاب میکنم، گفته است کریستیانو رونالدو. با شما چی خیل فهمونم؟ وقتی من سراینده بهترین جهان باشم، شاید سرودهای دیگر سرایندگان را گوش نکنم، کینو تماشا میکنم. این قانون حیات است. هر روز رسانه‌های اطلاعاتی می‌نویسند مسی با منچستر سیتی می‌گذرد و چندین وقت شد به قول یک آوازه دیگر ماده شده است.
месси ба псж меравад ва ба қавли ҳамаи корҳо дар ин гузариш пухта аст. фақат то тобистон интизор шуданд дар кор. ҳамин рӯз агент ва падари месси яке аз боэътимодтарин пойгоҳҳои иттилоотӣ маркаро ба дурӯғбофӣ муттаҳам кард. чанд рӯз пеш расонаи иттилоотии марка хабар дода буд ки падари месси ба париж рафт ва бо директори варзишии дастаи псж патрик клювер дар мавриди гузариши месси гуфтугӯ гузаронид. ҳамин рӯз дар саҳифаи инстаграми падари месси чунин сатрҳо пайдо шуданд: фейк. ман аз моҳи сентябр ин ҷониб дар Аргентина ҳастам ва бо ягон даста доир ба гузариш гуфтугӯе надоштам. ин бофтаи медиа аст, навиштааст хорхе месси. месси ҳоло интихоботи президентии бошгоҳи барселонаро интизор аст ки шояд баъди ивазшавии раҳбарият дар дохили бошгоҳ низ тағйиротҳои кул ба вуҷуд биёяд. баъди интихобот месси қарори ниҳоии худро дар мавриди гузаришаш мебарорад. маҷалаи Forbes рӯйхати даромади солонаи шахсони машҳуртарини дунёро тартиб дод ва аз миёни варзишгарон 20 карата чемпиони мусобиқаи пурнуфузи тоскулои бузург теннисбози машҳур Роҷер Федерер бо даромади солонаи $106.3 миллион аз моҳи июни соли 2019 то моҳи майи соли 2020 дар мавқеи сеюм қарор дорад. мавқеи якумро модел ва соҳибкори машҳури амрикоӣ Кайли Дженнер бо $590 миллион ва мавқеи дуюмро сарояндаи машҳур Канье Уэсту бо $170 миллион ишғол карданд. мавқеи сеюм чӣ гунае гуфтем Роҷер Федерер ва мавқеи чорум насиби Криштиану Роналду бо $105 миллион даромади солона гаштааст. месси бошад бо $104 миллион баъд аз рақиби асливу усулии худ дар мавқеи панҷум меистад. саҳари барвақт омада ҳамон дӯсти худро пайдо кардаму гуфтам ки дар ин ҷо Роналдо аз месси як зина боло аст. баъд медонед чӣ гуфт? охир ҳамин Роналдо аз лаби ҳамон даромадаш ба ту ягон сум медиҳад? ман гуфтам не. баъд чӣ баҳс мекунӣ? акнун биёед дар мавриди садоқат ҳарф мезанем. муҳаббат, ишқ ва сарсупурдагии ду мухлиси футбол ки 70 сол аз ягон бозии хонагии дастаи дӯстдоштаашон дер намондаанд. эҳсон Гюнгоренлер ҳафтаи гузашта дар синни 90 солагӣ дунёро падруд гуфт. акнун қиссаро гӯш кунед. эҳсон ва мумтоз дар ҷавонӣ ба якдигар ошиқ шуданд. баъдан оила бунёд карданд. мумтоз мухлиси сарсупурдаи дастаи Фенербахче буд. баъди тӯи хонадоршавӣ ӯ ҳамеша ҳамсари дӯстдоштаашро ба бозиҳои дастаи Фенербахче мебурд. эҳсон як маротиба ба журналистон гуфта буд ки мумтоз маро ба як беморие сироят намуд ки исмаш футбол аст. ман ҳеҷ гоҳ аз ягон бозии хонагии дастаи Фенербахче дер намондаам. гуфта мешавад ки ин ҷуфтро ҳамеша коргардонҳои футбол зуди ба зуд ҳангоми бозӣ рӯи экран меоварданд. онҳо он қадар машҳур буданд ки исм ва ишқи онҳо ҳамеша барои тамоми мардуми Туркия ва берун аз он вирди забон буд. дар ҳама бозиҳои Фенербахче ба қавле кампиру мӯйсафед иштирок ва доим дар як ҷо менишастанд. соли 2013 мумтоз дар синни 88 солагӣ дунёро падруд гуфт ва эҳсонро танҳо гузошт. дастаи Фенербахче ба хотири эҳтироми яке аз сарсупурдатарин мухлисашон рӯзи видоъ ба хонаи онҳо рафта буданд. баъди чанде дар аввалин бозии дастаи Фенербахче коргардон бо як навор ашки чашмони миллионҳо мухлисро ба замин резонд. дар он ҷо дида мешуд ки чӣ хел эҳсон аввалин бор бидуни дӯстдоштаи худ ки анқариб 70 сол якҷо буданд танҳо нишаста хеле ғамгин бозиро тамошо мекард. хулас чанде пеш эҳсон низ бемор шуд ва футболбозони дастаи Фенербахче ба аюдати ӯ рафта буданд. ҳафтаи гузашта эҳсон низ дар синни 90 солагӣ дунёро падруд гуфт ва бошгоҳи Фенербахче дар як бозӣ ба хотири арҷ гузоштан ба рӯҳи мухлисони ашадиашон акси ҳардуро дар минбари майдон гузоштанд ки хело дарднок буд. сомонаи расмии бошгоҳи Фенербахче рӯзи маргаш ба сифати видоъ чунин сатрҳоро навишта кард: имрӯз хабари шуме ба мо расид ки холаи дӯстдоштании эҳсони мо дунёро падруд гуфт. эҳсоне ки ҳамагон дар минбар ӯро мешинохтанд. тобистони зимистон ӯ дастаи моро танҳо нагузошта буд. оилаи Фенербахче ҳеҷ гоҳ ду ҷуфти ошиқеро ки ишқи бошгоҳи моро дар қалбашон нигоҳ медоштанд фаромӯш нахоҳад кард. ҳоло баъзеҳоятон худро мухлиси футбол мегиред. бовар кунед бо рафтани як футболбоз аксариятатон низ мухлисӣ ба он дастаро тарк мекунед. садоқат чизи дигар аст ки на ба ҳар кас муяссар мегардад.
форварди ҷавони норвегиягии дастаи Борусия Дортмунд Эрлинг Ҳоланд ҷоизаи Голден Бойро ба даст овард. Ин ҷоизаи мазкур ҳар сол ба беҳтарин футболбози ҷавони то 21 солае ки дар лигаҳои олии яке аз чемпионатҳои аврупоӣ ҳунарнамоӣ мекунад тақдим мегардад. Ман ба ин ҷоиза мефахрам. Ман барои ноил шудан ба натиҷаҳои баландтар илҳомам медиҳад. мехоҳам ба пеш ҳаракат карда ба қуллаҳои баландтар бирасам, гуфтааст Ҳоланд. соли гузашта ин ҷоизаро форварди Атлетико Жоау Фелиш соҳиб шуда буд. дар боло мо гуфта будем ки маҷалаи Франс футбол рӯйхати ҳайати рамзии ҷаҳонро тартиб додааст ки яке аз ҳуҷумкунандаҳои асосӣ Лионел Месси мебошад. Месси дар мавриди шомил шуданаш ба тими рамзии ҷаҳон аз рӯи фарзияи Франс футбол изҳори назар кард. футболбози Барселона ва Аргентина беҳтарин ҳамлагари канори рост дониста шуд. ба ҳайати орзуҳо шомил шудан барои ман шарафи бузург аст. мехоҳам ба шумо барои интихоби ман ташаккур гӯям ва инчунин ҳамаи бозигарони интихобшударо ва ҳамаи номзадҳоро табрик мегӯям. дар ин рӯйхат падидаҳои воқеӣ мавҷуданд, навиштааст Месси дар сафҳаи инстаграми худ. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.